Wah, oh iya harus dulu. Masker dia. Sakit kali mana ya, Mang? Iya kali sakit we. Pil. Samperin yuk. Samperin. Sayang, kamu kenapa itu? Aduh, kira makan gitu. Sakit ya? Ngomong pinggir be panas. Kan gue jadi ini. Kamu kenapa? Sakit apa gimana? Iya lu, kenapa pakai masker sakit? Jadi gini Mang, Pil, aku tuh lagi antisipasi wabah yang menyebar luas di negara kita. Makanya aku pakai masker. Hah? Wabah? Wabah apaan lu? Lah emang lu tahu, Mang? Kayak tahu bae lu. Jelasin dulu, jelasin. Itu loh Mang, wabah itu semacam virus yang menyebar dan mudah menular penyakit yang berbahaya. Waduh, berbahaya. Dulu beli di mana emang? Aku beli di apoteker Mang. Apoteker itu apaan? Astagfirullahaladzim, lu apoteker be kagak tahu, belum dipiara lu. Ya goblok nih. Emang lu tahu, Mang? Tahu lah gua, yang buat beli obat-obatan. Lu. Oh, itu, Mang. Lah iya. Baru paham gua. Tadi apa? Apoteker ya? Iya. Udah ya, tinggal yang. Ayo, mana yuk? Ya udah, jangan lupa. Kita belum bercacing lagi. Cedak bener tuh. Sejam. Lu noh, jam, Bang. Pakai gua masker, Bang. Ini gua makanya gimana lu ya? Gitu ya. Nah, yang begitu apa? Ding sini. Udah kayak udah sumeng. Lu kayaknya iya begini tuh. Oke, coba. Wir, si Mamang segala pakai masker kayak bucin bengek. Iya. Kocak ya. Samperin yuk tanyain. Ayo, berangkat. Keren juga, Mang. Waduh si Mama kagak beres pisan. Udah kayak ada apa angin. Wir, salah. Ada angin apa? Lu malu-maluin gua bae dah lu. Iya jam mas gua begindang. Begitu. Ayolah, udah amat lah. Yang penting bener. Agak jelas banget sih ya. Ini gua bilangin lu. Jadi begini, alasan gua kenapa pakai masker. Karena kan orang-orang banyak bilang kata ada virus. Emang gua udah tahu virus apaan. Pokoknya virus be pokoknya mah. Nah, bener tuh, Wir. Dengerin lu, Mamang. Gaswat. Ada yang mati orang, Mang. Mati jam. Kemarin temen gue main ayam ada yang mati. Tidak. Iya Wir lu. Jangan main sama si Ajam lu. Si Ajam kan sering main ayam. Oh, lu. Ih, gua takut. Lu jangan begitu dah lu, Mang. Dari ayam gua ditolong sama si Depil ke gua masih hidup ini, masih seger banget ini gua. Tuh, seger banget ini gua. Aduh, gimana nih jam? Yaudah Bang. Lu beli di mana Bang? Masih mantu Bang? Beli di mana? Ya lalu kalau mau beli mah banyak banget ginian. No di belang ular no. Lu lurus be lurus. Kalau ketemu. Ya jam. Ayo lu. Mang, ini tinggal kan. Biarin Ini bukan masker. Cing merau-rau ini aduh. Kasian ya kan. Anjing kali dua ya. Ada. Enak banget kan ini ngadem gini nih. Lagi di pantai begini gua. Nyari di mana lagi nih gue ya? Sebentar lagi. Bahaya nih kalau dapat masker mah nih. Mana nih ya? Set. Mana ini? Cet. Waduh, Cet, pasang mulu. Waduh. Waduh. Wah. Waduh, lu ngapain nih mari? Jo, Lu ngapain nih mari? nyari masker muka. Oh, lu mau beli masker muka? Nih gua ada di masker mahal nih. Gua jual sama lu murah beda. Mau lu bebas tuh Jol, lu doang temen gue yang saudara. Yaudah Jo, lu jual berapa tuh? Masker? Ya, gua meeting tuh sama temen mah ya. Gocap bela sini lah sama sama Wir. Sudah Jo, ucap mah bener. Jol, ini dulu daripada lu mati. Mau mati. Takut enggak gua mau. Ini lu gitu nih, pegang dulu daripada lu mati. Coba gocap. Ya iya gocap Wir. Nih duitnya nih, 60.000 nih. 60.000 kan gocap. Lebihin sama lu mah. Udah temen gua dah. Mana maskernya? Nih maskernya. Lah cara makainya gimana itu Jol? Hah? Cara makainya? Cara makainya? Heeh. Jadi begini nih cara makainya. Ya, Wir. Nih lu udah taruh dalam piring nih ya. Iya. Caranya nih. Dengar dikit. Templok. Begini. Iya. Tuh, makanya begini. Seluruh muka, ya. Muka? Iya, coba gitu tuh, seluruh muka. Muka gua habis nih. Iya, terlindung jadinya. Udah.
Gua pulang. Dijamin nih. Lu ngapain di sini, Mang? Nyolong pasir. Buset. Wah. Mana aja makanya ya? Buset, bocor kemana nih lu? Ini loh. Lama banget ini bocah. Mang, lihat nih masker gua nih, lihat nih. Keren kan? Maaf lu tawa. Tahu, masker mahal ini. Lu ngawur lu ya? Ngapa? Lu pakai masker apaan itu? Buset, ini masker mahal, mau. Dapat duit coba. Bocah. Bocah. Udah kayak kebo bego itu lo. Sembarang ngomong ya. Ini masker ya. Kata beledek nyamber gua nih ya. Agak bakal mempan di masker. Lu perang lu bego lu. Masker beda masker lu. Bagi lu beli masker di mana tuh, Wir? Benjol. Astaga. Bagi lu kan dikasih tahu emang. Lu penyol nih. Sampai buat gua kuli. Aduh. Parah lu. Ngapa? Orang muka orang lu kasih apaan? Beli apa? Beli masker sama gua tanya. Masker gitu. Lah iya, ini kan masker membersihkan komedo, membersihkan muka, mencerahkan muka. Hah? Lu bener apa Jul? Gua beli mahal-mahal kan ini. Ini dia main kayak begini maksudnya ga. Jadi bukan yang kayak apa, Mang? Yang babah apa? Yang mati. Babah. Ya, Oh, itu. Iya itu, bagi gua virus deh. Virus. Lu orang ngomong dari tadi. Boleh sudah, lu gua bener sih. Tangan lu. Gua beli mahal-mahal kan Jul sama lu, Jul. Gua mau tahu, balikin. Ya elah udah dikandeng orang bisa. Wir, Janda wir. Wah, bener. Salah lu goblok. Cuma muka lu glowing bego lu pakai masker bukaan. Salah lu. Alon. Mau makan tuh. Siap lu ini kesialan. Pansan bahaya nih muka gua nih. Enak bener. Lu salah beli masker nih masker begini nih, masker glowing itu mah. Nih maskernya pakai ini tuh. Tuh, masih. Itu yang benar. Bener. Besok hujan gue pegang nolong lu. Tapi emang bener wir itu bisa nahan geledek. Kagak, emang lagu tuh masih mama ya kali ya. Atau gua habis disamber petir, gantengan lebih lumayan kan. Gosong lu mah di sambar petir, Bukan. gantengan. Ya udahlah, biarin. Wah. Udah. Hai guys, jangan lupa ya like ya. Salah beli masker. Nih. Bukan ini mah ini lebih bagus. Yang mah dicobain sama lu. Lu cium, rasain. Bawa apa? Makan aja, ayo pulang lu. Ngomong ngewekan lagi lo. Nah. Udah kali ya? Udah kan? Anjing. Kat.